God is good for you already. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Ya o. Tama la umu. Ya le sese pa ia. Ya o le sese pa ia. O le sese na mai le nga. La ya tu mai. Tele te mai. Ma tu ele limo le talofa. O ia o le nexa ninga. Me se foi le leia no ma te mo fie. Pa ia tu la ya tu nei vai te au pa te wa. Ya o le tato sa ninga. Nei asu. Ia lo fa foma. Ia o le li. Ele nei ta o. O le lau le suafu mamanu o le atua te maa le ano ma le angamu pa ia amen. Ua maliwa tu Yesu mo le so i le ai o Caesarea Filipo. Ua i le ana i lātou na pisili atu lea o ia i o le so o whapea atu i a te i lātou. Pese a le upo tangata i a te au nei. Oa. Jesus and his disciples went on the villages around Caesarea Philippi, and on their way he asked them, "Who do people say I am?" Our theme for today, who is Jesus? Why Jesus? Lea se tala tangata. Oia. O le fesili lea Yesu no na so. A o le fesili a Yesu o le fesili o le sa. Ya mantu fo i tatou le o so. O i la tau i o lo ta pena ina i le li a ala ngā ruenga wha wau. O le nei fo i tae au. A tonu e au ngā fo i le nei fesili mo oi ma. Au au i tatou fo. O i loko wha au wina ngā ruenga le. Lea ua ngā i atu ne li Caesarea Filipo. Ua fōi mai Pete Seita. O Pete Seita sa ia whakupula i nai le tauasa. Le tangata sa pongi sa le waai. Lea ua whakamano lo. Lea ua whakafōwina. Lea ua whakupula e le. Sila i tangata e ona si kufonga. Whakalongo i nai le tele waso. Ua ai atu i le li. E mai whetalai ngā le li. Ua ino atu simu. E whai mei e leo manino. Nā o tangata i e sa papani meo i la au. Ai leo manino. O na toi papa i leo le li. I fufonga o le nei tau lele. Whai mei o ino atu. Ua manino le paai. Ua mauti noa o lea o Ua iloa atu le li, whaafisotai le siufofonga o le li, ma le tangata e suafa i a Yesu. Ma whapea atu, se le li e whakata. Whaafitai ua e whakupula i a te. A oi Yesu i le tangata lea o whakupula. Na ona pupula o mata o le tau le lea, ma na o loa e mulumuri le li. Le anu whetalai ngā le ai. Alu i lau ai ma. A mata i nā lau mōri mau. E a mata i lau ai ma. E a mata i lau ai ma. Lau tā ua o le tamata. I le tamata lea o pupu. O Yesu o le whai māme. O le fō mai whaamaro lutino ma whawhau ma lea mai. O le ato amanu nā o tamata na whai e le. Tino ma whawhau ma lea mai. O lea li o lea o whaapula i o mata. A o le whaamaro o loa na vaai e le tō tene o tamata. Vaai e le o so. Vaai e le moto o tamata i vaa venga o whawhaunia na whai e le atu. E whai mai anu. Anu i lo mai. O le au te tele o manatu o le. Tusi leo mawe. O le au ona pua ngati. Yesu ke riso na pua ngātia
I lana hāko. Pei ama le tuafu. To te le i o le au loto hale ma le au loto le ama. I le ngā kuenga le. Tai o le loto iu teia ma le au whariseo. Au le whai mai le li. Ta ua le nā o lo anu. Anu i lo wai. O tangata o le li i ia na whasio tia le. Tangata o le. Le ala e whai mai e le li. Uso. Anu i lo wai. Ta pena mua lo wai. Ai ma whai whape whiau na nā tia le lei whape. A whai e whamaro ina se tasi o tātou. E ma whai uno tātou ngu o leo o pula o mata mai te le wasu. E ma whai una e ngu. Nau nā tua nā o leo. Te mei e ma reko o o tui le ala. I le ino nofo i lalo no fisiri le sāpa mana. Le asa tālata mata oia. Au le fisiri le i lona uso. Po o le asa tālata mata. E fia i loa moni e le i po o a manatu. O na so i a tei. Lona lotu i whane. Lona a inga i le ngā kuenga. Le au so e whaau au wina le tala le lei. Le asa tālata mata. O ia. Me petero, mai isi o oio Ioani, mai isi o oio Elia, mai isi o oio lo perfetta. Le misilia lele, mai ala auto. Le ase tō tau, o haia. Ese manatu malamona o tamata i ele. Ese tala tamata i utaia, ese mabema o lo whaia lele. Ese le au whiawa e whale ama le ri, ua matuale au tonu ai tāra tamata. Elia, Ioani, Perfetta, ai ake risu. O le tali rea Peter, o oe lava, o le kirisu. Ia e mana tuafo, o le fesiri tofo, lea le. Se iana la ngona, mo nei loa le tali e le uso. Me pete o oe lama o le keris. O oe o le mesia. O oe o le mesia o pala awina mo le wha moe o le tu. O le wha le tomu le na. E ese le keriso lea e whatalitali e le nuku o iutai. E ese le mesia lea o le whatalitali e. O le whatali le mesia e sama le pelu ma le toko. E asau ai e kane sia e neo nasu. O tutupu e ni whawhita au. Tātou te ofu pae au te tonu o loto mahanga na o penu wamatu. Le mesia maa losi e le manu e lue. E le whatonua e le stia pono. E le whatonua e se awa o se whanetua o stia pono. O le ese le ngā o tala i loa o Iesu. Fio mai Iesu. E a fio mai le loto mau lalo mai file. O ai le mesia o nā te. A wai fu le ke riso o lo atamia e o soifu. O leo o ato le li kai sa reo Filipo o leo le a ngai atu i whai uma. Ma ngai atu i sātau o le fisili o fisili le ama. Fisili le au so, a le fisili fo i mo tātou. Le asa tātou. O ine li i atu. E whai ngā malanga o a mata o le tau masina, e o atu i whai. E alau malanga mai le amata. Lau sa malinga mai le amata, ma le tau sanga e o mai le teine. O manino lo ma ai i le. To tele ai. Tele teimi e nefu ai nei lori manini. Le alau tali i lele. E se iau toi wā manatu atu. O Iesu ke riso o le ali toi tu. O le ali manu manu. O le ao le kalesi. O Iesu ke riso o le whaarutanga o tākou mai leo le fō. Te leo no
tātou pe pese ola fo, lei longa skuli ngā moka e osu ai le ola fo. Au e mana malama e le mea tapo le ola fo. Ola fo nei le masi nei, to e o ai le ola tu ai tae au. Ola fo, le are winga o leo. O le ola fo, ina ua pupula o tāmata. Amen. Pupula o tāmata ma whaapa ia ina i tātou mo lana ngārua. I le tau whātau maina oi. I le atua mo lana ngārua. Wha maina lo soi fua. I so se awana e whina ngalo i le atua mo. Whāfo pina i lo soi fua ma lo ora mo i. E a mata mai tutonu. O nā luatu le whafu. Tēne au tamata whai mai nā i whaksā i loa i le ai loa. E le a mata mai loa i loa. Amen. A pe whiana i loa i whaksā i loa i loa i loa i loa. A wā o whaatonu. Whai loa a au i na mātutua e le toe te a e sea. Te tauna i loa i o tātou mā inga le li. Te tauna tautala ngia ma mori mau te tono a inga le suafa o le li. E te tauna whaalongo ina whanau i le suafa o le li i te tono o to i whane nā e te tulogo se upo i tō i atea. Tele i o whane e te anu ai. Whātau whane i longa i a ato le li ma komisa. Upu mai le whiunga i a le atua o le lea kona o i lea kona o i mali. Ai e se atala o lo whanongo i tō. Ta o le o fisile lele. E loa mai e tangata lele. I le mautu o lau tani. O e lea o le muri mau lele. Lea mo i tātou ta o le au kersiana. Tangata e ta o atu le tala le nei ana i a Yesu Kerisu. Le o ta o tātou kersiana na o le nofo ai le muri mau. E le nao fai te au fai mena o fai ngā rua mai mōri mau. A fai e mawhai e tau tala mōri mau i le tala le nei. Amen. Amen. Sili le ui a pete. Hau tō. Le a sau tala oi. Taime su sofa i le ola whaamania ina. Tau mawhai e whaamalia ro lotu. Tau mawhai e whaamalia ro tino. Whaamalia o manaonga. Taimi e te nofu ai mai e mawhawhau. Le tā ua o lo i loa o le li. Tā ua o lo sila fia o le suke. Al māneia nā o le whiau. E leo lofo le li ima fisili o le sabai. O lea e a mai atu le silu o le fia whai o le singalu. Au mane po le mano lo. O le fia o atu le silu e wha mano lo ma tau atu ia. E ana na ngā luenga fia whaua. O te tautala lapa ma le whaiti. Tene te mata whai mai o fia mano lo. A matona fiu le soifua manu. Le lapa o whaati tele ina i le tō tele o ese ma le lotu. O nei manatu o tupe mau ia e o i lotu. O i e kalesi. O tini mau ia e whaanga ina e o mai e whaisa. I le tele o e whanu. Moni le le. Tele teimi e le lapa i whaso. Tele o me whai o le longa se le. Le lapa le maa losi e tau o whaina. Peita. O le ala le ana au mai ai e maa reku le whaamaro o luma o tamu te tamosu. E uma tupe o le nei ola. E le ma whai o na whaatu saina i le alofo le tu. A whai o e mauti noa le alofa o le atua ia te oe malonga ai. Tai ese leo tātou la mona ma manatu i manatu ia whai tangata. Whai o fia i o na nefu lau ai le. Pula loa o mata. Wa ai manuia o le atua o loo iau luma. O le sa i solo. O loo iau luma laka manuia o le atua. O le
whai o le whaasotai e tō tele nei o nā so whaamanuianga le atua o au mai tangata na lue o na o manatu whaatamata. Ai ala foi no tō ngā lue o na o tō mana manama mo tō i loa le aliki o Yesu. Se ala una te po wai tō e liu mai na wale a mi o whaatele ina. Tele manatu, tele fasili, tele whaitioma, au teimi ia. Ma whau e le fasili a le rii o ia. O au le a lefa male o me, Iesu le. O au te whamanuia ia te oi. O au te le tūlafo ina oi. O au lo talita. O lo maurunga ma le papa e te tūwai. O au te lawea ia te oi. Whamalo loi o maftianga mo uponga. E anena. Tai oi le manuia e te manuia. O lo lofa e lau tele, maurunga e no loto, e umi. O au le ala o moni ma le ora. O au lo malama ia soponi sa. O au le vine moni. O au o Iesu Kirisu. Amen. E le sa taulo. Le sa taulo ma mafatu. Fesili a oi. A matane. La sautala o Iesu Kirisu. O Iesu Kirisu o te maa. Le ale, manela, ia o tu whātasia, mo oe maa. Aso uma, taimi uma, e oa i le ngātaha. You know, the question Jesus poses was really a question for the disciples. And this is the question for us today, my friends. Because as you read the whole chapter in its entirety, Jesus is in his final moments, leading towards the cross. And yet he is still uncertain about the disciples, the people who he has selected to continue the ministry. So the question to Peter, to the people, was really to inform Jesus about his disciples. To the question, who is he to them? For if the disciples really know who Jesus is, they will continue to teach and tell the people who their master is. But if they are uncertain, like many of us, who then are they going to proclaim as Lord and Savior over their lives? But we have to give these people the benefit of the doubt. Mind you that the disciples themselves were in the early stages of their faith. They were fishermen who left their nets and followed Jesus. Jesus to them during the time was just a man of God that came to save the world, a man who was stirring things up. So they too were uncertain. But as you look back and reflect on how courageous and brave these disciples were in taking the gospel to the world, their lives were taken because of the gospel. And we should be thankful for them. Jesus, who is he to you? A question during their walk. And as they were walking, making their way to Jesus' final moments, they were reminded that the ministry will be difficult. That the ministry will be hard. Serving Jesus will be hard. It will be a continuous fight to remain faithful to Jesus at all times. Trying to win lives and save souls for Jesus will be difficult. Trying to stay active while the world is telling you otherwise. Teaching, preaching, serving Jesus will not be easy. I stand before you as a young pastor saying that it is not easy. We know the disciples finally knew how overwhelming it can be. But
But we are reminded today, my friends, at the end of the day, we have chosen to become those people to serve the Lord. Amen? Amen. We have chosen to become those young people to offer our lives so that other young people may see us and change their attitude towards church and change their perspective towards our Lord Jesus Christ. Young people who find church are no longer needed thing nowadays. They say that Jesus is just a Sunday thing. And after coming to church, right out the door, see you later, my friend, Jesus Christ. Let them see us and be encouraged that Jesus is the answer. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus can open doors for you. And thank you, young people. As a young pastor, it's very hard to reach the youth nowadays. As I preach to my congregation so many times, it's in our hands. The solution for all of this starts from home. But I thank you for coming to church, to being active in church. Know that God sees your hearts and He will open doors for you. So many opportunities out there for you. Amen. But this saving time for Jesus, if you honor God, God will honor you. Amen. Who is Jesus to you? Who is Jesus to you? He is my Lord and Savior. I am proud to stand here before you, this congregation, and say that He is my Redeemer. He is my hope and my refuge. He is my rock and my salvation. Amen. In His name I am free. In His name I am healed. In His name I have been given a second chance. In His name I am blessed. In His name I am molded. And in His name we are renewed. And all God's people say, Amen. This is Neil.